पाक्शेफम उइबमर उइब पाउ खरा अपडेट तौजरे गोवा नेशनल गेम्स द ब्रोंज मेडल फंगलख्रबी नुवी सानरोई अमगी मराइबक लिगामेंट तत्बा अमदी खुउ कांग काइबदकी सनागी मेडल मंगफाउनखिद्रे संजंगी मेडल खक लौरकलग हलकी विद्या लक्ष्मी लायेंगनब सेल लैदबना मखादना लायेंग हौद्री लेंगाक अमदी मियामगी टेंगबा ngaihौरी ज्ञानंद नावरेम गोवा न जुम्बु ओइदुन हंदक पांगथोखिबा कुंथ्रागा दरेस सुबा नेशनल गेम्स दा पेनगाक सिलाट मसाना द सनागी मेडल अमल लौरकदुना मणिपुर मिंगसत पुरकनी हाइबगी थाजब पुदुन सटखिबे विद्या लक्ष्मी लिगामेंट तत्बा अमरी खु कांग सरु मसेत अमा काइबदगी सनागी मेडल मंगफाउन हनखिद्रे संजंगी मेडल खक लौरकलगा निंगमदन हलखि काक्सिंग डिस्ट्रिक्ट की थोंगजु मयाई लेकाइद लेबा एस टिकेन अमसोंग एस इबेंगौपी अनिगी मचानोपी अहल ओइना कुमजा लिसिंग अनि मरीगी फेब्रुवारी मंगादा ताइबंगदा खोंगदारखिबी समजे जाबम विद्या लक्ष्मी हाई गोवागी कुंथ्रागा दरे सुबा नेशनल गेम्स अदुदा अहनबोइना हंदक हाकिबा पेनकाक सिलाट मसानादा मणिपुरगी महोत चिंदुना सरुग याखिबने कामवल स्पोर्ट्स विलेज पनाजीदा पांगथोकी पेनकाक सिलाट मसानादा अया क्वार्टर फाइनल मैच मध्य प्रदेश एमपी की सानारोई हेमंत सिगसाना की अहम सुपर राउंड लोइगदबा सेकेंड कुंथ्रा खक्ता ngairaba matamda ayaka mayuk narivi एमपी की सानारोई अदुना ayaki khong yetda phamjilakpada ayaki khong yet ki khu kang ma set ama kaiba madi ligament talamki match aduda ayakna point कुंथ्रा अदुगा एमपी की सानारोई अदुना point kungamari fangduna ayak semi final changlaki mahaki asokpa aduna maram oraga doctor na sanaba yararoi aharakpagi matungina सेमीफाइनल सानफा ngamdabadagi thamoi kaiki ngasidi asokpa adu makhatana layengba ngamdabana makhatana sanaba ngamlaroidra khanbadana dana ponjijibagi oina soyaiduna laikhragadra khana ningamdaba fauri hana mamitagi mapi sintharaduna fangdoragi विद्या लक्ष्मी नाय ayaki asigumna sokpa kya delhi gi safdarjang da leba sports injury center da layengduna operation tawbadagi फदुना मखातना अमुक सानबा ngamduna medal लौकिफा सानरोई कया अमसु लै मखोइगुमना अयाकसु मफम अदुदा चलगा लयेंगदुना अयाकना मंगजरिबा नेशनल गेम्स खकनादना एशियन गेम्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ओलंपिक न चिंगबा कंपटीशन कया द सरुक यादुना सनागी मेडल लौरुकतुना इरमदम मणिपुरगी मिंगसत पुरकबा ngamnana होना निंगले मफम अदुदा लयेंगबा अमसुंग ऑपरेशन तौबा हाइबसे लुबा लाख अनी दगी अहुम फबा संगदबो ओइबना अयाकी अपोकपा मदी अपोकपिदी लाइरबा लौमी ओइबनिना मखातना लयेंगबा ngamgadi हाइबगी थाजबा लैते मरमदुना मणिपुर लेंगा की मरी लेनबा लोइसंग अमदी पुक्सेन चौरबा मणिपुरगी मियामना मियोइबगी मियोंगसी उत्पीदुना अंगंबा टेंगबांग पेबीदुना अयाकी असोकबासी फननबा लयेंग निंगली हाइना विद्या लक्ष्मी न पाउसे असिदा मखातना फोंगदोरगले पाउसे असिना विद्या लक्ष्मी गा उनरोबगी समलपा पाउदम अमा मियामदा पिजरबदा समझे साबम विद्या लक्ष्मी हौजे हौजे डीएम साइंस दा बीए मंगा सुबह सेमेस्टर दा तमलिबिने क्लास 10 फाउवा एलंग कन्या हाई स्कूल एलंग खांगपोक बिदा महितम लके क्लास 11 अमदी 12 ना मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल ताकेल दा तमलकी अमदी मांगना हौजे फाउवा नेशनल अमदी इंटरनेशनल की ताकत सरुक यादुना लमदम मसेगे मिंगसत पुरकतुना तोंगान तोंगान बा मेडल क्या लौरखिबा सिंगदे शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर दा पांगथोखिबा तरासुबा सीनियर नेशनल पेंकाक सिलाट चैंपियनशिप 2022 सनागी मेडल मनोहर पर्रिकर इंडोर स्टेडियम नावेलिम सालसेडे साउथ गोवा दा पांगथोखिबा तरुकसुबा पेंकाक सिलाट फेडरेशन कप 2022-23 सनागी मेडल मीनाताई ठाकरे इंडोर स्टेडियम डिविजनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स हिरावादी पांचवाटी नासिक महाराष्ट्र दा पांगथोखिबा तारागा मथोइसुबा सीनियर नेशनल पेंकाक सिलाट चैंपियनशिप 2023-24 दा संजंगी मेडल शेर कश्मीर इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स श्रीनगर कश्मीर दा पांगथोकबा तरुकसुबा एशियन पेंकाक सिलाट चैंपियनशिप 2022 दा लुपागी मेडल लौरखी अदुगा मिलाका मलेशिया दा पांगथोकिबा तारागा मपन चुबा वर्ल्ड पेंकाक सिलाट चैंपियनशिप 2022 दासो सरुक याखरे अदुबा मेडल दिलौबा ngamkhide मागे मखोंग सोखिबगी मतंगदा हंगबा वांगी पाखुमदा विद्या लक्ष्मी हाई अक्टोबर 19 दा सानाकिबा क्वार्टर फाइनल दा सोकपदगी मणिपुर ओलंपिक एसोसिएशन अमदी मणिपुर की कोच न गोवा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्टल दा फुगतकी हॉस्टल अदुदा लयंगबदा तोंगान तोंगान बा डायग्नोस्टिक तौरबा मतुंगदा मागे खोंग येट की लिगामेंट तल्ले अमसुंग
खुगी कांग मसेट खरा कायरे ऑपरेशन तौब मथौ तारे हन कन्फर्म तौखि अदुमक असोक मफम अदु पोमखलगा लेरबदी ऑपरेशन तौब यादे हाइबदगी नमित मंगानी हॉस्टल अदुदा लेरमलगा मणिपुरदा थोराखि मणिपुरदा समहाकी ओजा नावांग nganगोम अमसोंग इबुंग मनुंगना अखंगहै डॉक्टर सिंह तानारुरे अमदे MRI अमदी CT स्कैन चिंबा लौदुना येंगले ऑपरेशन अमा अथुबदा तौब मथौ तारे हारखि ओजा नावांग तानाबदा ओजाना हाना थेंगनरकबगी मतुंगिना दिल्लीगी सबदारजंग लेबा स्पोर्ट्स इंजरी सेंटर दा लयेंगदुना ऑपरेशन तौरबदी सोयदना फगनी अयागे दुगुमना सोकफ सानारोय क्या माइफांगना मखातना सानाबा ngamduna मेडल क्या लौखिबसु लैरे हना ताकबिरकपदगी अदुदा चतुना लयेंग निंगली लयेंगबा थीबदी यामलाबा लाइबक थीबदी यामलाबा सेनफम संगदफना इमुंग मनुंगना पुथोकपदी ओइथोकलोइदौबना अवाबा अमदी ओइरे मगोइगी पेनकाक सिलाट एसोसिएशन की ओजासिंगना मरी लेनाबा डिवामेंग पाव फाउदोक फाउजिनबुदी कन्ना तौबिदुना होनाबेरी हाइरे अदुबो असोकपासी डॉक्टरना हारकपगी मतुंगिना ऑपरेशन तौदना कुइना थमजिनबा यारोय हारकपगी मतुंगिना अथुबदा लयेंगबा सनिंगली अना ममितगी माफी तादुना कप्तुना पाउदम लगले मरमसना लमदमसदा लेरिबा सानरोइसिंगबो योकत पिनिंगबा पुक्सेल चौरबा इरेजासिंग अमदी लेबाकी मरी लेनाबा अंगम अथौसिंगना angam mangam pamateng pangbiduna athubada layengba ngamna pamateng pangbiyu hana lenga gamadi miyamgi pongning singsilagle Nagaland fawraga Manipur yawragadaba gas pipeline project thinjingre Nagaland fawraga national highway 29 paring da purakduna Manipur yawgadaba gas pipeline khudakdagi thinjinnaba Angami Youth Organization demand daugre Angami Youth Organization ki president Kezosun Christopher amasung General Secretary 19 August sesu nangasi permission da phongdokibada gas pipeline pubagi asoba project adu paikhanana phonabada Nagaland ki stakeholders sing amadi lamma pu singa tanaramde Indradanus Gas Grid Limited na project adu paikhatbani hiramasi ki bingda Southern Angami Youth Organization Northern Angami Youth Organization Western Angami Youth Organization amasung Sakroma Youth Organization ki aponba mifam ama bangto pagaloinena Asingba project asi miyam khangalamdana amadi maduna kadai fawa kanaba madi kanadaba aiba wafam sing phongdoklamdana paikat biyaroi aiba warip lawgre Leibagasda gas pipeline fokai bagi tawdo kya thokibaga loinena miyobagi ponsi amasung lanthong kaya mangan takhan kibalai khrabane Mega project asi paikat panakari kanaribano aiba do khangan gadabane Nagaland Harvest Day se Seismic Zone 5 की मनुंग चनबा युवा हागनबा मफम अमनि मदुना मरमोरगा गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट असे पाइखलकपदा वरकपा याबा खुदोंग थीबसिंग खंगसिनदना लैबा यारोय सेलथुम अमदि साखुतबा हाइबसेगी ममांगदा असो एंगम थोगनदबा हाइबसि लैगदबने गैस पाइपलाइन असना सेलथुम अमदि मरि लैनबसिंगदा कानाबा पिबदि याय अदबैनमक मसिना ओहलकपा याबा खुदोंग थीबसिंगदि मफम अदुदा लैरिबा मियामना मायुकनगनि हाइरि National Highway 29 की नाकेट लेरिबा म्यूजिन हेन खुदोंग थियन बयाय माउजागी ओइबा खुदोंग थिबा लाकु मतमदा करी ओइरकदगी हाइबदसु खगनबगा लोइनना मंगजौना मांग ताकपा याबसिंगदगी ngaktoknaba honagdabane khajikjang joibada chawna खुदोंग थिबा थोगलबदि मदुगी रेस्पोंसिबिलिटी कनाना पुगदौरिबनो आइगे कांगसुबदगी लैखिद्रबी अबेमसागी JSC ग उनाखरे पांगबि याबा मतेंग मखातना पांगिगनी आज दिंगो ngasi sekmai AC ki manung chana leiba kangsup sengkhonggi khwarakpam abemsa devi gi JSC da minister na mahakilanai oina lufa lakama ki senpham khusinagre minister na makhata na phangthokibada ikui kuidana JSC ga CM ga unagraba matungda madugi follow up oina JSC ga unaduna makhata ba kari tawsigi aina khanabane minister na haki bada laikhidrabi abemsa gi ibong manunggi awabada thamoi chokna sarugyari loinana magi maiketi gi pangbu yaba matengju makhata na pangkigani aina phangdokhi Imphal West District ki manungda irang thokli pamafam ehamba sekmai AC oibana irang asi daksin anaba kanna honari masigi saruka mo oina ngarang taragani fan suba AR gi CEO amadi kungani thoi suba Assam Rifles ki CEO Kardik Thafana singbu unaduna irang asi bulaksin duna santi anjin hana bakumna khana nairaki aire sekmai AC ki singkhong singya maruina Fayeng Kangchok Singda Kadangban Kaudruk Senjam Chirang Korkul Kaingam Leimakhong Laina Koina Singba Kunsingda Kulai Paipa Narco Terrorist na Bomb Top Yauna Nongmai Kya Kapsinduna Ingna Singna Lahenba Ngamdre Masida Abemsa Su Maraibak Thikibani Ana Pongdoke Minister na si Minister NBN ki
government asinasu Manipur da tangdu laitan hana fiam da hanjilaknan wakupna monitor dawri loina na JSC na pamliba demand sing ayamba government asina khangjile loina na tabak ton thokna ba honaragani amarom da JSC ki convener oiriba M ina wi sing na phongdo kibada CM N Birenda JSC ki maike dagi thamjakiba point taruk adu ki mathakta tangai fedaba state force tambaki thasa ba pirak bagi damakta JSC ki maike dagi CM amade minister as dingo pathagat pa phongdo ki ngasi ki JSC ki unakiba adu da lai ki rabi abemsa ki mapureiba L tondo chingjo sarugya ki nakalamarom da L divya gi kidney transplant ki damak miyamna angamba mateng pangbiyu committee Manipur handak thokli behirang asina maram oiraga lanjenarak duna relief camp da leiraba matong Aldivia sahi tara ka matoi khakthap ngairiba nabi maza si kidney transplant ki damak miyamna angam babateng pangbiu hana Zenems ki relief committee ki maike de ki miyamda appeal tawrakle Zenems relief committee na sindu ngasi medical superintendent ki conference hall da pang thokiba pawgi mifam amada committee ki chairman thoidingjam bon khurain hai laisram divya masagi yum ingkhol leidabadagi khulgi hoina leiba lamda makhoi leirakpani sinkoki narco terrorist na sathariba akan balanda asida mayum thadukna lanjena tuna leirakpani adu balaibak thibadagi mekun ga mari da Janems hospital da masa noi dabadagi pukhalakpada kidney animak function tawramdre hauze kidney ani gi phibam losilakpadagi dialysis tawduna leire loinana lo kokpada len tabakum magi apokpasu agas ki kunga dareta laikhidre magi laying sa thaba matamda minister action ki tengmang ke peke sul hoisilakle tawbadabo ngasi April thada amuk renew tawraga diyagani phibamasi yenglaga Janems ki director naso maki angam pathakta mateng pangle housing phabagi oina tongan ba amyo amasung organization kya na mateng kya pangbirakle kidney transplant tawasi sel jamna sangadabada natra imung asi hauze awafamda tabana lamdam masege miyamna so mateng ama pangbiyo miyamgi mateng panglakna bagi damak mobile number 9856152727 da GV da angama mateng pangbiyo number asigi user name na TI Sunil haina lai haike pawgi mifam adu da saruk yakiba Divya ki apokpi laisram ongpi sanathoina hai isa Divya ki punsi asi miyamgi mateng na hanagi punsi da hanjilandana school kabang hamanbiyo hana miyamgi pungning singsilakle kogi militant sing na maikei ahum dagi nongmai kapsinduna landara khibadagi yum thadoktuna chelaklabasu relief camp ahum da mi heli haiduna leiba phanglakite haktheng naba pawdam Serau awang laikai gi kunja ama ayang na yum taduk tuna lanjila khifa matamda koki militant sing aina lolamba yum ge cho adu thogairaga imungda thamba hingbada tangai fadana changba polam punabak taktun huran khi makoi nai gi imungda gi pochai sing khaktana dana ayang na phamjaramba grocery dukan gi jona na polam sing amasung second hand gi phirol sing jo loi huran begi housing sugnu amadi serau da leiba mioi kharadi masa gi hana gi leifam sing da sangsin ba hauna kre aduga state force amadi central force naso mafam sing asi ki tongan ba area da pam da thaudok sing makata na thok tana ba sungak sen ba hore Gandhi na makata na hai koki militant sing na yum amasung dukan gi pochai sing loina huran khibagi mathakta aina loijaba yen amasung nganu umbudra romsu amata khaklam dan huralaga poki makoina poki ba grocery dukan gi polam sing adugi mamanna lufa lak mangarum oigani aduga second hand gi phiron sing gi mamanna lufa lak anirong gi oigani haire mangna makata na phongdora khibada ayak saujik isagi yum ingkholda sangsinduna leiningle ayak isa maksu pochai yonduna lalolitik tawjabanina lalon sel oina ba khutta sel leitaba yade adubo haujik de ayak ni haiduna leijaram punamak amada chithadan huran bikhrabanina yumda changluraga kari chagani haibagi wakalsu khalli haire serau gi wana lan asina maram oiraduna lanjenara khiba apunba miyo singi manungdagi chada kullom masa gi yumda changsin aduna laikre adubo haujik khwaidagi luribadi isagi yum ingkolda sangthok sangsin tawba fawba security na section na ngak selibaga loinana lenga ki maike dagi su irang asigi waroisin ama purakna na bahona basu leidrivana khunja oijati ba ikoi gide atoba hiramda sel thongna na batabaksu leidabani na yamna waga dawri masagi law leijada ba miyoisina amoke hela wabana kham thengi hairaki sugnu amadi seruda thokriba irang adu thoglam da basu yabani maramde mafam singhas leiraki ba sam rifles na makoiga su dawnar ba koki militant sing aduda misam yam da onchin na khutaba yaroi haiduna mayai da lepi ram labadi ngasi sugnu amadi serogi miyam na kokta khut haptuna wari basi thoglam da basu yai hairi
मरमदी कुकी मिलिटेंट्सना नोंमै कापलगसु असम राइफल्सिंग हेक थोरकबगा नोंमै काप लेपखि अदुगा असम राइफल्सना मखोगी बुलेट प्रूफ कैसबर ट्रक दे तोंगदुना थोकलकलमलगा मखोगी केम दे हेक थौजनखिबगा कुकी मिलिटेंट्सिंगना मिदैगी युमसिंग संगसिंदुना नोंमै कापवा अमसुंग मै थाबगी थबक हेक्तमक तौहि हाइरे हौजिक खुलसिंग असिगी खुंजासिंग हाइरिबदी मियामबो गाकपि सेनपिनना लागलिबा असम राइफल्सना नकल अनिगी मयाइदा लेपीबगी महुत्ता कुकीसिंग मैकैदा ओइना तोंगसिलग लैबा मानबा थवंग असि तवहनिंगदे मिशन मियामबो गाकपि सेनबिरोइदबो ओइरबदी मखोइना मणिपुरदा लैबगी उफानथोक लैररोय अमरोमदा था दारेक फाजिलकलबा इरांग असि मणिपुर लैखाकना ngamgदबो ओइरबदी अथुबा मतमदा लोइसिनना बखोनाबियो ngamloidबो ओइरगनि यूनियन लैखाकि mateंग लौबा चुंगनि करिगुंबा इरांग असि सुम कुसिलकलबदी कुकी अमदि मिदैसिंग मरक्ता यामना चाउना उंगसिनदबा लैक्रकमदि चाउना लैहौरगनि लैंगाना फिफम अदु तारकदनबा थौना लैना वरी साननबा होनाबियो यादगना यादबगी थबकसिंग नुपा थोकना पांगथोकपियो हाइरखि अरोइबदा कंटेंट सिंग असिगी मरकुइबा पाउ खरा असिबा पाउदम जरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबिरिबा पुनमक पथागा जरि चैनल असिना तोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसिना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काविगनु पुनमक पो अमक हन्ना थागा जरि